सीसीटीवी में भाग रहे इस शख्स को गौर से देखिए। ये वही आरोपी है जिसने 26 साल की महिला से बस के अंदर हैवानियत की। महाराष्ट्रनि पुणे शहरनि कायसा कक्तमा कतर कासावै फैक्या पुणे शहरनि स्वारगेट हनै कायसा बास स्टेशनो 26 बছर उमरनि बुरै सिखिलि खरकजानो रम फेरेका हनै कायसा कक्तमा कतर ताबुक ससियेल मिडियाओ जेहेना कासावै फैक्या साइमांका बुरै बिनि कामिओ थांना बागै आजुक जरानि 5टा to 6:30 ni jorao bo bus stationo bus kanani nasing tongmani a jorao no खरकसा आरोपी जे बुरैनो रम फ्रेनाय आ रम फ्रेनाय चला पुलावो बुरैबाय खु कथै कक सावै पुलावो बुरैबाय सिनि मुंग्रखा ताय बुरैनो संका नों बर' थांनाय हिनै आफुरु बुरै आ आरोपीनि कगनि जवाबो उत्तरखा बबिनि कामी ग्राम बा फाल्टान हनै कायसे जागाव थांगा नायु हनै आफुरकाय आ आरोपी रम फ्रेनाय आ बुरैनो साका जे निनि कामी थांनानि बास o jaga bathagya amo onyo jaga se bathago hwnoi ulo aburui o aropini koktuno a aropini logi logi o khai thangka afurka aropi bono kaisa bas andro kundra o tlangai thangka tai aburui no thangai sakya nini kami o thangani bas iko omo hwnoi apuru burui pulawo a andro kundra bas no nogui sungka achalana omo tamni bagai andro kundra kebo boro kredia apuru ochala khukute kute saka ajuk jorani borok ro horo thui phaimani jotono mukturi bai thui tongbayo nung to sarugoi bisinga habui na di hini samani pore buri bini kongno bises sawi bisinga habui nai phuru hungkai chela ukulukti abaso habui dogo soirekha afuru hungkai o burinyo achela abasono romfre ka hne koktuma kasai fekya tai o koktuma jepuru social media kasai phayo afuru hungkai pura Maharashtra tungphulasai thangka ulo burui romfre jangmani pore kapse koksikai bo khoroksa bini dolno joto patimung saharka ulo bini o dol bono saka swkang police o thangai efere khaidi tarpore burui police o thangai efere khaimaya gulo hongkai a bus station o thangai CCTV footage rok check khaikya CCTV footage o achalani mukhang kasaka chalani sinimung saimangkha Dattatreya Ramdas Gare mungui 35 বছর umoni khorokja chela tai achelani agibo shikok tai chain rok sotonnani mute hai shikok ni record tongo tai amobai a chelano romnani bagai Mumbai police ni hote 1 lakh rang inami rasibo rwjakha tai police rokni 13 ta team snamjagai o aropine romna bagai chatukjagai tongo saimaka mia hor thangnai detta jorani somoyo o aropi Dattatreya no kaisa gannaki khet ma kurukbari o khayui achelano police ok thangai romukha hne koktuma kasawi phekya ngakai amamala kasai phaimani pore social media o jeheno viral ungjak o video mangpili bahake khoroksa burinyo puilao bai hini kok sawui bini bisas no nawui bahake bonono romfreka ngakai norok o khobor nuda nukha nugya ngakai norok o ani video ni bisingtwi saimangkana ngakai pathego norok ani video no chajakai ani channel o chajakai like subscribe share khaidi mode hattebo kotal video rok manani bagui।